akabanganya na Nigeria agatsinda Nigeria akanganya na za Zimbabwe. Ayo ni amakipe atari mato arimo aragerageza kwitwara neza. Banamushimira ko nibura yazanyemo heterogeneite muri rezilita kuko hari igihe u Rwanda rwabaga rugomba kunganya no gutsindwa gusa bya byiza rukanganya, ariko ubu aranganya agatsindwa ariko akanatsinda agatsinda n'amakipe akomeye. Akantu kanyuma bamunenga nako kuba hari abakinnyi bashwanye baravuga ngo federation nicane nawe bagaruye ba Sahabo bagaruye ba Yorke nibamara kugirana ubumwe bakinnyi bagarutse mu Mavubi bamushakira n'abandi beza nk'aba Noam Emeran bamushakire n'abandi bakinnyi bamufasha ati yongererwa amasezerano uyu mushinga yatangiye awukomerezeho. Ntitwagiye mu cy'Afrika nibyo ariko hari progress, hari intera yabayeho mu buryo bw'imikino na resultat ukurikije aho twari turi n'aha tugejeje ku buryo akomeje umushinga wenda imbere. Usoza utekereza ko ari nk'ibingana gute bakwiye kumuha ibyo bamuha urabizi? Utekereza ko kugira ngo bamwemeze kuhaguma ya godiyo ye ishaje burindi, utekereza ko bashobora kubigeza nko ku ruhe rwego? Umutoza w'Amavubi package ye yose ihagaze miliyoni 21 z'amanyarwanda ufasha imishahara n'ibindi bintu byose ahabwa kwishyurirwa inzu n'amamodoka n'ibindi n'ibindi. Amakuru nakwiye ku muntu ntari bwo muri federation umutoza kandi n'umuntu w'inshuti we atekereza ko package ye yakuzuye miliyoni 30 z'amanyarwanda, no kuvuga ngo yakongerewe byiburaho miliyoni 9 uyashyize mu madolari ntihabura nk'ibihumbi 7,500. ubwo rero yongeye ku mushahara we niba yahembwaga 10 ashobora kuba asaba ko yahabwa nka 17 wenda na 500. Ntekereza ko muri iyo range bongeyeho nka 7,500 ko yahembwaga bakumvikana package igahura na miliyoni 30 z'amanyarwanda zuzuye ku buryo aribyo federation yazajya imutangaho imishahara n'ibindi ahabwa. Ndagushimiye cyane. Iburyo bwanjye ndi kumwe n'umugabo ufite sheke zo bita dummy check, za sheke nini cyane iriho miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane wambaye t-shirt isa n'iyanjye. Afrika akabanganya na Nigeria agatsinda Nigeria akanganya na za Zimbabwe. Ayo ni amakipe atari mato arimo aragerageza kwitwara neza. Banamushimira ko nibura yazanyemo heterogeneite muri rezilita kuko hari igihe u Rwanda rwabaga rugomba kunganya no gutsindwa gusa bya byiza rukanganya, ariko ubu aranganya agatsindwa ariko akanatsinda agatsinda n'amakipe akomeye. Akantu kanyuma bamunenga nako kuba hari abakinnyi bashwanye baravuga ngo federation nicane nawe bagaruye ba Sahabo bagaruye ba Yorke nibamara kugirana ubumwe bakinnyi bagarutse mu Mavubi bamushakira n'abandi beza nk'aba Noam Emeran bamushakire n'abandi bakinnyi bamufasha ati yongererwa amasezerano uyu mushinga yatangiye awukomerezeho. Ntitwagiye mu cy'Afrika nibyo ariko hari progress, hari intera yabayeho mu buryo bw'imikino na resultat ukurikije aho twari turi n'aha tugejeje ku buryo akomeje umushinga wenda imbere. Usoza utekereza ko ari nk'ibingana gute bakwiye kumuha ibyo bamuha urabizi? Utekereza ko kugira ngo bamwemeze kuhaguma ya godiyo ye ishaje burindi, utekereza ko bashobora kubigeza nko ku ruhe rwego? Umutoza w'Amavubi package ye yose ihagaze miliyoni 21 z'amanyarwanda ufasha imishahara n'ibindi bintu byose ahabwa kwishyurirwa inzu n'amamodoka n'ibindi n'ibindi. Amakuru nakwiye ku muntu ntari bwo muri federation umutoza kandi n'umuntu w'inshuti we atekereza ko package ye